Svi ti govore šta treba da radiš u tvom životu, koje odluke donosiš, kako da živiš. Roditelji, prijatelji, rodbina, komšije, life coachevi, terapeuti, društvo, online influenceri, svi ti govore. Ima mnogo saveta, ima mnogo tehnika, to je super, to je odlično. Ali kako da znaš šta je dobro za tebe? Da li si se ikad zapitala šta je dobro za tebe? Sve su to odlični saveti, ali da li su za tebe? Da li je to tvoj život? Neko živi ovako, ovako se živi. Da li je to za tebe? Kada dobiš neki savjet ili treba da doneseš neku životnu odluku i imaš razne savete, kako da znaš da li je to dobro za tebe? Jer imaš 2 puta, kako da znaš ko je dobar za tebe? Provuci ga kroz svoj sistem. Šta to znači? Provuci ga kroz svoje emocije. To znači, sedi sa jednom odlukom i vidi kako se osjećaš ako bi išao tim putem, ako bi usvojio tu odluku. Ili drugu odluku, drugi put vidi kako se sa njim osjećaš. Znači, provuci kroz svoja osjećanja. Vidi kako se ti sa tom odlukom osjećaš. Kako se ti sa tim životnim putem osjećaš. Nešto što društvo kaže ovako treba, ne znači da se ti sa tim dobro osjećaš. To je kao da, ako bismo samo uzeli nečiji savjet ili ono što svi rade danas, to je kao da uzmeš cipele, ne gledaš ni koji je broj, ništa, samo uzmeš cipele neke, navučeš i u njima šetaš 10 godina. Znaš tako, one žuljaju, nisu tvoj broj, male, udobne, stežu, čukalj, jao, ove su mi rekli da su dobre cipele, rekli su da se ovako u ovim cipelama treba. To je isto kao kada biste samo slepo išli za onim što kažu tako treba u životu. Niste ni probali da li su vama dobre te cipele. A te cipele 38 veličina, vi nosite 41, široko stopalo. A ove u špicu usko stopalo 38. Niđe veze. Znači nije vaša oblik za vas. Nije vaš put. Zato sedite sa sobom, provucite svaku odluku kroz svoje osjećanje i pitate se da li ovo unosi dobar osjećaj unutar mene i mir unutar mene. I to je za vas.